soil conservation department atum pen kantilangso WDC aphan horticulture fishery lapen handloom development aputhak sekikipi West Karbi Anglong hamren hiti bari malong humni akolaralong ason kedamtang ahormo kelongpon Langfer APCLC akinidet konrongpe hipen phenangkya mai kangnipon Karbi Anglong Khasia Khiatum United Khasi People Organization amhang kapathekpon Kidamtang mo signify Crate Truck Lapen Crate Truck CRNI Soil Conservation Department atom Ninia Parman Kantilangso WDC alongkedo Longpho Watershed Committee atomaphan Horticulture Development Handloom Development Lapen Fishery Development aputhak Bapani LP School along sikeki pipon PMKSY 2.0 project pen kedengpon Karbi Anglong District arlualong Longniadim kapadopon laki Kantilangso WDC lapen Kohora WDC heno Labangso a WDC along Longpho Watershed Committee aphan kapachin churji aphan pura Handloom and Textile Department ben therang ke thak ahem lapen therang hai hui pipon po lapen koson si alekachu endunang jima lapen Fishery Development ahin sitami seki kipipon along kopiaok achilisi ko an joknang jima koson si lang aphan kelana nang jima po hai hualam lapente labu Horticulture Development aputhak sitami justment kovi katiki pen ale chipalong theji alam hai hui lapen sok katiki along koson si ho or kipinang jima lapen mo sokejor pusitami PPF along kejor por koson si hithialong kejor pen ong muchoranam chipalong nang jima po alam hai hui sitami thanbachini pon labangso sekikipia mayalong difu SC division pen divisional officer sangpi terangpi JE militerangpi Range Officer Rajan Taro, Agriculture Department Pen, Agriculture Development Officers, Sanindhya Surab Buragohen, Agriculture Extension Assistant Thekong Singer, Dharmendra Raijong, Purandar Kuch, Bali Kro, Laben Watershed Committee along President Secretary Pen Chenglok, members atum Chedonglun, Dokmoka Pen, Monira Report, Karbi Daily News. Soil Conservation Department pen da kamalongari awaralong Watershed Development Component PMKSY New Generation 2.0 project ahin pen nilitum laso project under user group la pen self-help group atumaphan ba Watershed Committee atumaphan Horticulture Development ahin pen Agriculture Department pen ADO Mr. S. Buragohaya ta ni tumalong at itong training ipiyakan unpen laso training atumi when nili tum da kipi da kabuli rohang at school lo lapen pinita laso taksi Horticulture Development topic pen nili tum da training pinita organize kori আমি মালংহাৰী তথা বৃহত্তৰ বাগপানী অঞ্চলত এইটো যিটো কাৰ্টিলাংছু ৱাটাৰশ্বেড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট 2.0 তাৰ এটা কম্পনেণ্ট হিচাপে হৰ্টিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেমত ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে আহি ইয়াতে আমি এলেকা অৰ্থাৎ তামোলৰ কেনেকৈ পুলি বাৰী বা কেনেকৈ চিলপিড প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে ৰাইজক অৱগত কৰোঁ তথা কমিটি মানুহসকলক তেওঁলোকক অৱগত কৰোঁ লগতে আমাৰ কেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ তামোলৰ বেমাৰবোৰৰ কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ পাব পাৰি তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰোঁ লগতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন স্কিমসমূহ যেনে HMNE NFSM বা বিভিন্ন পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কেনে ছাবচিডি দিয়া হয় সেইখিনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি যিখিনি এতিয়া যিটো বৰ্তমান খেতি কৰিব লৈছে মানুহে গতিকে তাত ধান খেতিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ ড'জ কেনেকুৱা হ'ব বা তাৰ প্ৰডাকশ্যন কেনেকুৱা হ'লে ভাল হ'ব বা কি কি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া বিক্ৰী কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰে কি কি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে পেডি প্ৰকিউৰমেণ্ট চেণ্টাৰৰ কেনেকৈ দামটো কেনেকুৱা হয় ক'ত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে আমি অৱগত কৰোঁ লগতে ডাবল ক্ৰপিং কৰিবলৈ বা বড়ো খেতি কৰিবলৈ বা তামোল খেতিৰ লগত আৰু মিক্স ক্ৰপিং কৰিবলৈ বিভিন্ন নেমু খেতি কল খেতি এইখিনি কৰিবলৈ আমি ৰাইজক এই বিষয়ে অৱগত কৰোঁ Laka Crazy Langfer Constituency Kaparo Ponglongpet APCLC Saihamalong MSC election Judet Pen Konrong Pi Ahin Pen Radaphan Lamklar Kipipon
Pini bosik ni phai trainer kep ani kon rong pe hin pen ruara phan lam klar ki bipona ke kedam tang MSc ke lika chipade duna hot rem dundet pusitame ruara tom ning chipabi nangni athike nilike kerem pamita kali BJP asong atomsi a pocket hepenji nangke ber pame leben non ke wang jilang e prang MP election hot AP Chelsea asong atomsi highway po leben ke nangni tum ruara tom da ning chipabi nangni leben non ke wang ji MP election hot ke kadu kavi asong atom ta nilidum AP Chelsea asong along le nang chirap nang chito dun popusi ning chipa thepono pusi kon rong pia hin pen ning chipon leben non ke wang ji MP ke lika chipade hot ke AP Chelsea asong atomsi highway popusi pachini pon Volong Komanji pen Jirsong Sina report Karbi Daily News Bini rata phan lam klar ke jipi party tum phan kisi lam klar ke jipi on he jong ni tum labang so election ke party dun ni tum kopene pen undun de dat la ke ni tum la ki un e la pukali bang apok thi penang ke ber apok thi penang ke ber yani si ni tum phan nang parem la Lasi pini rata tu matha nangi lapen ke chini nangi ye ili tum rem derlo pule ili tum kido clip nahi kali ili tum makache songo bangke an sosis itum pangtang nangi lapen non hejong nili si chorong tum nili phanang ke rabdu na tum phan nili ningat long menchuru piklo nili tangka poisa bi pinstami rate da tum naga chirabdun ningkang sampen tangka poisa pen chenglok sang sa biskut pen chenglok nang kirabdun labang so election nang payudun huan rat asu tum naga chirabdun lage nili mathalo nili phan naga chirabdun lapukali khe phenga chinghon longri phanga chinghon lapen me thanga khe phenga chinghon jani si labang so nang kirabdun lasi nili phan naga chirab lagi todun atuang panili nili hin pen alang itum kadok oi phans tami lang pherara da phan APSLC lang pherara panili nili hin pelang itum phan ningat lok ni churu parti lo BJP atumalong ko pilok arbitum bupoke ban la pen sakor poson pen chipayok un ede ban la pen sakor poson BJP tu long chipayok un ede da joine hala bang sud munit kom hoilo Sampai ki ongdung lang perara la tum nang la bang so ban la pen sakor pen si pajok lo non e dhu bang ke nitum bang suri throk ar muan bang ke nitum ke theklong lo di bang suri throk ar moi tum ke theklong lo la si tum ning thelo je non ke bang ji election e pranga bang election ana bang ke ki ongdung lang perara la tum hala BJP long aban la pen sakor pen si pajok porokom apen ki ongdung atum je payok si itum APSLC lo nang chirabdun porokom ning thelo alang itum nang chirabung itu dun pukusi KSC election 2022 nilitum APSLC bentalang feralong je pakai dun lo lapen nilitum kacing wai candidate lagi ya ke hai kongrong pi alang lifan nilitum parjab dun lo lapen lapuson si ke ongdung dak karbi dak lang ferarat atum lapen Karbi lepen ke program long so khai tum alang litum ta khai lepen long ria farman fanzikar jabdun lo bupen ajok alang litum ta ke ongdung avut ki nangi pi posi nilita alang litum kado ko ve fan akiro pilo lepen ako nili chururi unela dak constituency committee along ke ongdung klembang pu klembang chi lepen ke lapison si youth along secretary president kado ko itum stambe chipiduk pikpen ang theka bangke arizal bangke nilitum han mesen si je theklong lo lepen non ke bang jilange lage nilitum MP election labang nilitum highway pu nilitum ning che thepon lo Pini Vosini Pai Krenar Kep Arni Umla Fair Auditorium Holalong Karbianong Khasia Khiatum United People Khasi Organization Asong Amahang Kapathekpon Nijang Karbianong Arlo Lakha ke Thom Jingthong MSC Constituency Kaparlo Umla Fair Auditorium Along Karbianong Arlo Kedo Khasia Khiatum Jingrum Pensi ECTDP Amai United Khasi People Organization Asong Sekpon Tanglo Labangso Asong Kesing Amailong Pinsinggain Lang Ratane Convener Pensi Mai ke Phalamthe Jaiponsi Abarim Border Chairman Plus Stand Pen Mai Chipai Ponlo
Lebang so song lake Karbi Anglong arlokedo khasia khia tumaphan kelang kalana mate kisung kipho doan tame karja ponji asong lo non kibang chilang ani penki labang so song arlo pensi cultural asong tame pedopon po lapenki ajada song tame labang so song pensi pati pipon popusi mailong chirai pon lason thaktaksi non ke dam tangar ni Karbi Anglong Autonomous Council kiligalong khasia khe kiduki song kachitong along tame prabjin pen ritar lipsi mesen pen kachingki chethan pen monon fit lapusona ke song avede chia phantame chingki chethan pon leben ke ajak dingklua fit Karbi Anglong Autonomous Council ningkan troxi kep kepling ahut puthot khasia khe pen nominated MC longdun mekji pusi UKPO abidi sir nivel warpen ni chethidam leben ke Karbi Anglong angkang kido khasia khe atom tame non ke bang journey pen ke ingsamjin pen kido ke thakjia phantame UKPO pen sai dengpon po lapen tor program mate adonadon kedam pen kachingki chingmai jia phantami chingki pono dongka mukam pen humson be report Karbi Daily News Delitum kidamtang ladak umlaper auditorium hall along kithe geding atum kachicha kateng pulotang te delitum phanta delitum asong na thupen nominated MDC ki hangji do lapen longji putaning the athema niltum tame kiduk kilak comangatum khasiatum lapen pregjam niltum ajatiang bong kaching thur ya warsai nilitum phanta ning jin sosi labang so pos ne piji pusi ning thelo lapen nilitum pinporalu pidam dia phantame nilitum amunit chingwai atlo Patumi wo signify create troxy arni West Karbi Anglong hamre hiti bari mate hamren all market akulara long expire date mate ason ke bartang ahormo kelongpon West Karbi Anglong arong sopi hamren hiti bari mate all market along humnia dukan along ason ke damtang ahormo ke jorponpo birta kelongpon a joksi patumi wo signify create troxy arni gang sama por ahut KSA lapen pherangkia tum adimaklong along an humni damsi kelang chodidamlo Lasokelang chorida mahut karjulong ating si pen humria kuladalong expired date ahormo pinaan longponlo kuladamen naki matir store pen bisodi store birta kelong ating ke damtang ninia prang pen ason ke damtang ahormuan kipajor jedet jiaphan pachini pono bonsitame patepek det si jorbomla bangso aphi kesi atom arjulong si adim pali damsi patumia bangki humnia dokan abang kesi atom pen si ingham cheklo leben mantune food and civil supply atom pen kangsai padode tike kulat ingpulong lopusi KSA Hamren Head Branch President Timothy Rongpipen Pachitipon Hamren Pen Bidaram Ingling Karbi Daily News মাট্ৰি ষ্ট'ৰ না মানে ঘৰত না বস্তুকেইটা আমি খুব বেছি পুৰণা হোৱা নাই আমি আনাটো নতুনে আনিছিলোঁ এতিয়া আনফৰ্চুনেটলি কাৰ্টুন ভিতৰত যদি বেক ডেটৰ মাল যদি কেতিয়াবা মানুহজনে পঠাই দিয়ে সেইটো আমি কি কৰোঁ আৰু কাষ্টমাৰ আপোনাক 2 দিন আগতো এইটো কথা কোৱা হৈছে বুলি কৈছে আৰ্নিং দিয়া হৈছে এইটো বেলেগ চাইট হ'বলৈ কিন্তু আজি আকৌ বিক্ৰী কৰা হৈছে নাই বিক্ৰী কৰা নাই বস্তুকেইটা মই চাইটতে থৈছিলোঁ মানে বৰষুণৰ কাৰণে বস্তুকেইটা মই উঠাই থ'বলগীয়া বাধ্য হ'লোঁ নহ'লে বস্তুটো একদম কাৰ্টুন চাৰ্টন বেয়া হৈ যাব না মালিকবিলাকো ল'বলৈ টান পাব সেইটো হিচাপত একচুৱেলি আছিলে এইটো চাইডতে আছিলে মই অলপ আগতে এইটো উঠাইছোঁ আৰু লেবাৰ অলৰেডি কাম কৰি আছে আপোনালোকৰ হাতত ভাবিছোঁ মই পঠাই দিওঁ ষ্ট'ৰ ৰুমত এইখিনি চাইড কৰি থৈ দিম এতিয়া আমি এই বস্তুকেইটা যিমান পাৰোঁ যদি মালিকে যদি এইকেইটা ৰিটাৰ্ণ লয় তেতিয়া ল'লে নহ'লে টাইম পেলাই দিব লাগিব উপায়টো নাই মালটো ক'ত পৰা আহে মইতো বুজাই পেলাই বুজাই কি নাম আমাৰ হেৰি যোনটো জেগাৰ পৰা আহে সেইটো হ'ল আপোনাৰ ইচি এণ্টাৰপ্ৰাইজ ইচি